Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Matheo. Matheo kgaolo ya 27. E rile bosa, baperesiti ba bagolo botlhe le bagolo ba morafe ba utlwana ka ga Jesu gore ba mmolaye. Ya re ba sena go mo golega, ba eta ba mo goga. Ba mo neela Pontio Pilato molaodi. Jaanong Judase yo mo tshwarisitseng, ya re a bona gore Jesu o a tlhotswe, a ikwatlhaya, a busetsa diselefera tse 30 kwa baperesiting ba bagolo le bagolong ba morafe. A re, ke leofile, ka ke tshwarisitse motho yo o senang molato. Bona ba re, ga re na sepe le tseo, a go bone wena. Ke fa latlhela diselefera mo tempeleng, a tsamaya a ya a ipeta. Baperesiti ba bagolo ba tsaya diselefera tseo ba re, ga go a letlelelwa go di tsenya mo letloleng la dikabelo, ka e le tuelo ya madi. Ya re ba sena go utlwana, ba reka naga ya mmupi wa dipitsa ka tsona go fitlha baeng mo go yona. Ke ka moo naga eo e bidiwang naga ya madi go fitlhelela kajeno. Ya ba gona go dirafalang se se builweng ke moporofeti Jeremia, a re, ke tsaya diselefera tse 30 mo Baiseraeleng e le tlhwatlhwa ya yo kailweng, yo batho ba neng ba mo kaya jalo. Ba dintshetsa naga ya mmupi wa dipitsa jaaka morena a ntaetse. Jaanong Jesu a emisiwa fa pele ga molaodi. Molaodi a mmotsa a re, a ke wena kgosi ya Bajuda? Jesu a re, o bolela jalo. Mme ya re a bewa molato ke baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe, a seka a fetola sepe. Ke fa Pilato a mo raya a re, a ga o utlwe tse dintsi tse ba di supang ka ga gago? Mme a seka a araba lefoko lepe la gagwe, mo molaodi o bileng a gakgamala thata. Molaodi o ne a tlwaetse gore ka moletlo a gololele batho mogolegwi yo ba mmatlang. Ya re ka sebaka seo, ba bo ba na le mogolegwi mongwe yo o tumileng ka bosula, yo o bidiwang Barabase. Jaanong ya re ba phuthegile, Pilato a ba raya a re, lo rata ka lo gololela mang? A Barabase gongwe Jesu yo o bidiwang Keresete? A re jalo gonne o ne a itse gore ba mo neetse tshekong ka lefufa. Ya re a ntse mo sedulong sa katlholo, mosadi wa gagwe a roma go ene a re, o seka wa nna le sepe le mosiami yoo, gonne ke bogile tse dintsi bosegong jono mo torong ka ntlha ya gagwe. Mme baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba tlhotlheletsa batho gore ba kope Barabase, mme ba bolaye Jesu. Molaodi a ba botsa a re, lo rata ka lo gololela ofe mo go ba babedi ba? Ba re, Barabase. Pilato a ba botsa a re, mme jaanong ke tla dirang ka Jesu yo o bidiwang Keresete? Botlhe ba re, a bapolelwe sefapanong. Ene a re, kana o dirile bosula bofe? Mme ba goa thata ba re, a bapolelwe sefapanong.
Ya re Pilato a bona gore o a palelwa, mme bogolo go bile go tsoga pheretlhego, a tsaya metsi, a tlhapa diatla fa pele ga batho a re, "Ga ke na molato mo mading a mosiami yo, a go bone lona." Morafe otlhe wa araba wa re, "Madi a gagwe a wele rona le bana ba rona." Ke fa ba gololela Barabase. Ya ra sena go seola Jesu, a mo banela gore a bapolwe. Jaanong batlhabane ba molaodi ba tsenya Jesu mo kagong ya molaodi, ba phuthela mophato otlhe kwa go ene, ba mo apola diaparo, ba mo apesa kobo e khibidu, ba loga kgare ya mmitlwa, ba e mo rwesa mo tlhogong, ba mo tshwarisa lotlhaka ka letsogo le le jang, ba khubamela fa pele ga gagwe, ba mo sotla ba re, "Dumela kgosi ya Bajuda." Ba mo kgwela mathe, ba tsaya lotlhaka, ba mo rutha mo tlhogong. Ya re ba sena go mo sotla, ba mo apola kobo, ba mo apesa diaparo tsa gagwe, ba tsamaya ba mo goga gore ba mmapolele sefapanong. Ya re ba tswela kwa ntle, ba bona motho mongwe wa Kirene yo leina la gagwe e leng Simone, ba mo pateletsa gore a mo sikarele sefapano. Ya re ba sena go fitlha felong fa go bidiwang Golegotha, ke gore felo ga logata, ba mo naya weine e tlhakantswe le sa ntlhokwe gore a nwe, mme ya re a sena go e leka, a gana go e nwa. Ya re ba sena go mmapola, ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go di tlhamela tengwa, e le gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re, "Ba kgaoganye diaparo tsa me, mme kobo ya me ba e tlhamela tengwa." Jaanong ba nna fatshe foo ba mo lebelela. Fa godimo ga tlhogo ya gagwe ba pega sekwalo sa molato wa gagwe se re, "Yo ke Jesu kgosi ya Bajuda." Ga bapolwa naye dinokwane tse pedi, sengwe ka fa letsogong le le jang, se sengwe ka fa go la molema. Jaanong ba ba fetang ba mo kgala, ba thukutha ditlhogo, ba re, "Wena yo o rileng o ka senya tempele, wa ba wa itsosa ka malatsi a le 3, ipholose. Fa o le morwa Modimo, fologa mo sefapanong." Baperesiti ba bagolo le bone, mmogo le baitsi dikwalo le bagolo ba morafe, ba mo sotla fela jalo ba re, "O ne a thusa ba bangwe, mme ene o palelwa ke go ithusa. Fa e le ene kgosi ya Iseraele, a fologe jaanong mo sefapanong, re tle re dumele mo go ene. O ikantse Modimo, a o mo golole jaanong fa o mo rata, gonne o rile, ke morwa Modimo." Dinokwane tse di bapotsweng naye le tsona tsa mo kgoba fela jalo. Go tloga ka nako ya motshegare, ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro ya thapama. Ya re e kane e le ka nako ya boraro thapama, Jesu a goa ka lentswe le legolo a re, "Eli, Eli, lama sabakthani," ke gore, "Modimo wa me, o ntlogeletseng?" Bangwe ba bone ba ba emeng teng, ya re ba utlwa ba re, "O bitsa Elia." Mongwe wa bone a kofa,
a siana, a tsaya ngami, a ina mo motatseng, a e tlhomela mo lotlhakeng, a mo nosa. Ba bangwe ba re, "Lesa, re bone gore a Elia o tlatla a mo golola." Mme Jesu a goa gape ka lentswe le legolo, a ba ntsha mowa. Foo lesire la tempele la gagoga ka bogare go simolola kwa godimo go ya kwa tlase, lefatshe la roroma, mafika a fatoga, diphuphu tsa bulega, mebele e mentsi ya baitshepi ba ba neng ba robetse ya tsosiwa. Ba tswa diphuphung morago ga tsogo ya gagwe. Ba tsena mo motseng o boitshepo, ba bonwa ke ba le bantsi. Mme molaodi wa lekgolo le ba ba lebeletseng Jesu nae, ya re ba bona thoromo ya lefatshe le tse di dirafalang, ba boifa thata ba re, "Ammaruri, yo e ne e le morwa Modimo." Basadi ba bantsi ba bo ba le teng foo, ba lebile ba le kwa kgakala, e le ba ba setseng Jesu morago go tswa Galilee go mo direla. Mo go bone ga bo go le Maria Magdalena, le Maria mma Jakobo, le Jose, le mma bo morwa Sebetio. E rile go le maitseboa, ga tla motho mongwe wa mohumi wa Arimathea, yo leina la gagwe e leng Josefa, yo le ene e neng e le morutwa wa ga Jesu. Yo a ya kwa go Pilato, a kopa serepa sa ga Jesu. Pilato a rebola gore a se neelwe. Josefa a tsaya serepa, a se phuthela ka lesela le lentle le lesweu, a se baya mo lebitleng le lešwa la gagwe, le o neng a le gabile mo lefikeng. Ya re a sena go pitikela lentswe le legolo mo mojakong wa phuphu, a tloga. Maria Magdalena a boa le teng, le Maria yo mongwe, ba ntse ba lebaganye lephuphu. Ya re ka moso, e le letsatsi le le latelang la iketletso, baperesiti ba bagolo le bafarisai ba phuthegela kwa go Pilato ba re, "Morena, re gakologelwa gore e rile motsietsi yo a santse a phela a re, morago ga malatsi a le 3 ke tla tsoga. Jaanong laola gore phuphu e tisiwe go ya letsatsing la 3, e se re gongwe barutwa ba gagwe batla, ba mutswa, ba raya batho ba re, o tsogile mo baswing, mme tsietso ya morago ya tla ya sulafala bogolo go ya ntlha." Pilato a ba raya a re, "Lekoko la badisa ke leo, tsamayang lo idise ka fa lo kgonang ka teng." Foo ba tsamaya, ya re ba sena go kana lentswe, ba disa phuphu ka lekoko la badisa.